Pemirsa produksi kopi Arabica ring Kabupaten Bangli kauningin tedun sangkaning akehan tanaman kopi katandurin anyar. Dua ning sapunika pengarga kopi glondong merah ring pengawit masan panen warsane mangkin kakan tenang becik. Mengkata 11 kantos roras tali rupiah a kilogram dincap yening sayang ring masan panen sedurungnya deh. Anut ring data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, tedunyane produksi kopi memargi ring warsa kali tali selikur. Selami warsa kali tali kali dasa, produksi kopi ring Kabupaten Bangli kauningin langkungan kalih yute nanggu 100 siongolas tali ton. Dari sering warsa kali tali selikur, produksi kopi wantah langkungan kalih yute nanggu 16 tali ton, tedun mekatah pitung dasa 6 ton. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, Bade Alit Parwata Mausang, pikobat puniki kepanggih ring warsa kali tali selikur. Sangkaning akeh petani sane nandur anyar tanaman kopi pun, tanaman sane sampun tua kagontosin antuk tanaman anyar, puniki kabaos peremajaan sane akeh memargi ring warsa kali tali kali likur antuk mekatah 1 hektar. Ring program peremajaan nganggen anggaran APBN, pemerintah ngicenin wantuan merupa bibit taru kopi majang petani, kantos 1 tali pun majang kalih dasa subak ring kintamani. Punika mawinang produksi ring warsa kalih tali selikur, panglimakan kopi durung becik. Tanaman sane wau ketandur katahnyane muatan galah 3 kantos petang warsa antuk sida kabmupu. Ring sejeroning nincapang produksi kopi selami puniki paiketan dane sane sampun ngicen pangeberuhan majang petani. Lintangin petugas penyuluh pertanian lapangan Dinas Pertanian Ngudurhang mangde petani pemekas ring kintamani ngabigunayan becek lahanipun nganggen pola tumpang sari. Lianan punika paikatan dane talar ngicen pembinaan majang petani kopi Bang Dane ritat kala mupu sida milih biji kopi sane sampun becik tur mewarni barak sane kakan tenang mawasana ring kualitas kopi. Dayus Wasrina, Bali Pos.